dhiifama. Ani daqiiqaa lamaan isin keessa hin dhaabadhu maayikiroofoona harkaa fudhadhaa malee. Duraan dursee ilma keenya siin jedhaa turre. Ani immoo amma ka jedhu ilma sabaa siin jedha. Ka Muhammadii miti. Ilma sabaa sablammootaati. Ilma ummataati. Ilma Itoophiyaati. Akkasiin si waamna amma achi. Nuti namni siyaasatti seenu in huqqata. Hin dhibama. In rakkata. Hirriban qabu. Nuti warri har'a rifeensaatii kuni waggaa 60 hidhaa jirra. Waan biraan beeynu gaafa Jeneraal Mangistuun mootummaa nugusaa kuffisuuf yaale sani salfii goone mana barumsa jirra. Maa salfii gootaniif ji'a 2 hidhamne. Hagarraa rakkoo san keessuma jirra. Keessaan baane. Kanaafiyyuu amma itti dabalee kan jechuu barbaadu warri waan kana qopheessitan waa tokko har'a na gammachiiftani maali ummata keenya ka saba biraa ka sabootaaf sablammootaa waamtanii dubbisuu keessaniin galata guddaa qabdan. Isinillee warri dhuftanii waan jiru waan haqaa waan dhugaa tokko dubbattaniif galatoomaa isinii jechuu barbaada. Ummanni Oromoo olaantummaa barbaadu. Gadaantummaa barbaadu. Akka namaatti namaa wajjin buluu barbaada. Yaanni isaa kana. Gaafa qabsootti seennu rifeensi keenya ka dabbasaa kuni gurraacha cululuqaa nuugii fakkaatu. Asillee irra dhufte gaafa jalqabdu akkas jirta. Waggaa 8-10 keessatti kun hunda dhaqqabaa jirta. Kanaafiyyuu jabaadhu jechuu barbaada. Karaa biraatiin jeedalatu jaldeessan bosona keessa ol argan. Jaldeessa jetteen maali ati madaa kanan fayyitu bosonti martaa joofte duubni kee kun madaa maan fayyinee jettee gaafatte. Dhugaa keeti madaa qaba. Haakimii madaqaa ogeessa mara biree madaqaa ka madaa kiyya bal'isu malee kana fayyisuun agarree jetteen. Urga gaafa qawween gabrummaan harqoonni gabrummaan irratti fe'ame haga har'aa ka madaa keenya bal'isu malee ka madaa keenya fayyisuun agarre. Gaafa mootummaa Haayile Sillaasellee waan ta'e nuti kennaa hin beeyna. Gaafa dargilee nuti taphataa baate nuti fincaayaa baate. Waan isin nu goote hin beeyna. Engaddalee warri karaa gadhiise hannummaa saaminsa roorroo ajjeechallee dabalee waa hedduu nu godhe jechuudha. Kar'aa kun hoo warra Amaarattu maal jedha afaan Amaaratiin tishaalin fatichee tibisin agabbaa jedhan. Isii sanamatti haa dhiifnu. Isii sanamatti haa dhiifnu. Isii sanamatti haa dhiifnu. Ammaan garuu wanni jechuu barbaade Jawhar hin gaabbu jette maaliif hin gaabbine? Hin gaabbuun kun waa hedduu qaba hiikkaa qoltu qaba maaliif hin gaabbine jette isii bichaa naa himi takka. Lammata adurreetu mana keessa warra manaatti ijaba baafti. Indi emessiti. Adurreentu maa ijaba baafti jedhaniin. Maal olti maa ijaba baafti? Maal abdatti jennaan? Bara eessumatu bosona jiraa jedhaniin. Eessuma keessan eessumoota keessa kan dhugaa kanaa miti. Eessuman akka adurreessan qabda. Akka. Lammaffaa. Yeroon keessa jirru yeroo kijibaati. Yeroo dharaati. Yeroo sharriiti. Har'a kijibni qawwee injifate.
Propagandaan madaafa injifate kijiba mannuu dadhabne kam ajabna. Ati bakka hedduu jirtu siin jedhan faannoo waliin jirtu siin jedhan hewaata waliin jirtu siin jedhan eenyu waliin jirta eenyu taatee deemaa jirta kafaa'oo taatee deemaa jirta moo ka'u akee deemaa jirta. Makmaasa jira beeyta adda deeman loxee ta'anii adda nyaatan dhosee ta'anii jedhan. Kanallee nu ibsiiti gara kaaniin wanni sitti dhaamadhu waa hedduu hojjatte hin beeyna akka irraa kanan dulloomne dura akka dhagayetti miidirraa dhagaye namni ajjeesuuf si waame jedhan baqa ajajaa san jalaa baate. Namichi si jeesasiin jedhe maaliif si jeesasiin jedhe ati immoo maal deebifteef achirratti haa dhaabannu karaa biraatiin haga ammaa wanni hojjette walaafa miti. Maali yoo jette dhaloota irraa keessaa namni sadii galata qaba seenaa duratti. Abbootiin keenya hiriyoonni keenya dhiiga isaanii gabbaran lubbuu isaanii kennan aarsaa ta'anii atarroomna kee kennaa jirta lubbuu kee kennaa jirta atillee. Kanaafiyyuu wanni jechuu barbaade kaleessa asuma teetteetiniin miidiyaa dhaabdee qilleensumaan shiboo takkittiin ummata san bira daddaayisitee mootummaa namuu bakka san hin ga'u jedhan 4 kiiloo jette 4 kiiloo san geette maruu kufe kunuu galata guddaa qabdaa takka jedhi. Garuu wanni takkaan ani dogoggora jedhee yaadu qeerroo fi qarree yoo sana keessi o'ee ka'e sani akkuma iftee kaaftee daabachisaniin atummaan dhayxee harka keetiin qabbaneessite suni garaa si nyaatu jechuu barbaade fayyaa naa ta'e. Galatoma Bakalacha. From here on, it's only 2 minutes. It's no ifs or buts, all right? So I think, yeah, my brother over there, now it is. Nazika. አመሰግናለሁ በጣም okay. Yeah. Thank you very much. First of all, I would like to congratulate you on the book. Thank you for publishing, for writing, and it's a big contribution for the political process in Ethiopia. I have 2 short questions. You said, thankfully, it's አሁን ባለው ሁኔታ የህልውና ጉዳይ ነው። ሁላችንም ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብን በአገሪቱ ያለው ሁኔታ ሰላም እንዲመጣና exactly you know personally Abiy, he's hell-bent on keeping power by all means necessary, and እንዴት ነው if it comes to the shore በሰላማዊ ትግል ብቻ አብይን ሀሳቡን ማስቀየር ይቻላል ወይስ አይቻልም? ካልሆነ ደግሞ armed struggle with use of power ሊኖር ይችላል? Do you have clear vision on that? If so, what does it look like? Related to that, you know that በእርግጥ አብይ በማንኛውም መንገድ ስልጣኑን ለመጠበቅ ቢሞክርም there is a group of people who enable him, and some of them are also also Oromo elites, like ወንድማችን አሉላ ቅድም እንዳለው በህወሓት ጊዜ በእርግጥ የትግራይ ህዝብ ቀጥተኛ ተጠቃሚ ባይሆንም የህወሓት ኤሊቶች ይጠቀሙና ህዝቡን ይጎዱ እንደነበረ አሁንም አብይን enable የሚያደርግ የኦሮሞ ኤሊት አለና how do you think you can ከነሱ ከአብይ ተነጥለው ይሄን ፕሮሰስ እኛ ምን ጀምሮ ነው የውይይቱን የፖለቲካ ለውጡን እንዴት ሊደግፉ ይችላሉ? You have ideas on that? Thank you. Thank you. He did save us a few seconds.
ነው ለሱ ነበረ ከዛ እዛ ኦኬ ወሪጋ ፊቀቡ ቆይጋ ደፋ ኮት ናዚጋ ጥያቄ ያላችሁ ኑ እዚህ ጋር በሰልፉ ነው All right. Thank you. I appreciate this opportunity. Joaram, welcome to DC, and thank you for this opportunity again. Just two quick things. Majamaria organizer, I'm very happy that you guys were able to accommodate us that don't speak Orominya. Majamaria for a chain of better. Like a wing chila being a better. Gambara Kumari Targachun, Ulunagata Katachin as Polonia. Another thing is, when Tinish Karaling in a better, I didn't the chain of better now. I was expecting more familiar faces that I know. Non-Oromo Ethiopians that would attend this event, some politicians, some media people. እነሱ ሳይገኙ ግን ያው በሚዲያ ማቀው አሉላ በአካል ተገናኝተን አናውቅም። ግን እዚህ ጋር በመገኘት ለነገሮችን ለማቀራረብ ያለው ንጹህ እንትን መሆኑ ደስ ይላልና ስለሱ አመሰግናለሁ። ለጃዋር ያለኝ just two questions. አንደኛ what is your hey, this is your day, so are you going to move back to Ethiopia? Or last I understand you're in Nairobi, and will you be moving back to Ethiopia? And the second question is, if you do, the last time you saw out interview where the elections might not happen, that the country's in the brinks of collapsing on its own, the parties. But if we do make it to the next election, will you be organizing some sort of political? I know you're a part of OFECO, but a more inclusive party that includes other prominent politicians. And that's it for now. Thank you. Thank you. Okay, Bolis. Akamotan jirtu isin jala isin mara keessaniyu warroonni magaalaa Waashingtan DC kana keessatti argamtan ulfaadhaa guddadhaa warri guyyaadhaa keessattu argamtan hedduu keenna Oromoo ta'uu dadhabnee kan itti cabnee tokko kanaa rakkoon keenna hedduutu jira rakkoo keenna ibsachuu hin dandeenyu rakkoon keenna nama dhibaa kan jedhu irraa kan ka'e waa dubbachuun barbaade gaafii tokkollee Jawaariif nan qaba akkasumas Aluulaallee ni አገለቶሙ አመሰግናለሁ አሉላ ለምስጋናችንም ስላረሳ በጣም እናመሰግናለን እኛ ራሳችን አንድ የምለው ነገር አለኝ ያጫሉ ሞተዋል ጀዋር ይቀራል የተባለበት ጊዜም አለ ያቺ ጊዜም አልፋለች ያጫሉ ወንድማችን ሞቶ ቢለየንም በህይወቱ ቢለየንም ከልባችን ውስጥ ከኦሮሞ ህዝብ ውስጥ መቼም አይወጣም የሱ እውነት እስከሚወጣ ድረስ እኔ በራሴ በኩል በጣም አዝናለሁ እንዲሁም ወንድሞቼ እህቶቼ በጣም እንደምታዝኑ ታውቃለሁ ሌላ ያለኝ ነገር ጀዋር ብሏል እኔም ትንሽ ጨመር አድርጌ ልበል የዛሬ 6 ወር ሀገር ቤት ነበርኩ አሜሪካ ውስጥ የትኛው አካባቢ ነው ተራራ ያለበት ሽፍታ የሚኖርበት አካባቢ ያለ ቦታ ታውቃላችሁ አሜሪካ ውስጥ የምትኖሩት እኔ አላውቅም በርግጥ እኔ ሽፍታ ሆኜ የዛሬ 6 ወር በተወለድኩበት ከተማ ታስሬ ሽፍታን ተብዬ ተቀጥቅጫለሁ ለምን ኦሮሞ ስለሆንኩ ነው የተቀጠቀጥኩት የቀጠቀጠኝም ኦሮሞ ነው ሌላ ብሔረሰብ አይደለም የገደለኝም የሚገልም ኦሮሞ ነው ከዚህም በፊትም የትግራይ ባለስልጣን የበላይ ነው እንጂ ያደረጉት የበታቾቹ ናቸው እኛን ሲገሉ የነበሩት ሲቀጠቅጡንም የነበሩት እውነት መናገር ነው በአሁኑ ጊዜ የሚያዋጣ እኔ ሁሉ ጊዜ የምናገረው ነገር መቼ ነው የብሔር ብሔረሰቦች ፖለቲካ ተቀይሮ አንድ ሆኖ ጀዋርም ቢሆን ሌላ ብሔረሰብም ቢሆኑ መቼ ነው ተነጋግሮ ህዝቡ ፊት ለፊት ህዝባችንን ምንም የማያውቅ ህዝብ አሳምኖ ወደፊት የሚገፉት ለጀዋር ነው ጥያቄ አንድ ነው ሁለተኛ እዚህ ከተማ በተለይ አሉላ ያውቃል
በጣም አዝናለሁ እኔ ለጥቅም ብሎ ብሔር ብሔረሰብን ወደፊት መግፋት የሚችሉ ለእውነት ወደፊት መግፋት የሚችሉት ለጥቅም ብሎ ሌላ ብሔርን ወደዛ አድርጎ የገዳውን ግሩፕ ደግፈው የገዳውን ግሩፕ እስከ መቼ ድረስ ነው የገዳውን ግሩፕ ሰው የሚደግፈው? አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኦኬ ልጨርስ። መንፊታል ኦኬ መንፊታል እዚህ ጋር የምለው ገዳው ግሩፕ ኢትዮጵያ ሲሆን ተገዳው ግሩፕ እኛ ኦሮሞ ሸኔ ነን። አዎ ሸኔ ነን። አምኔ መውሰድ አለብኝ እያንዳንድ። እኔ ከአሜሪካ ሄጄ ሸኔ ሆኜ ነው የታሰርኩት። ሸኔ አይደለሁም ግን ኦሮሞ ነኝ። አሉላም ብሄድ ሌላ ግሩፕ ሆኖ ነው የሚታሰረው። ከአማራም ሌላ ግሩፕ ብሄድ ልክ እንደዛው ነው። መቼ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚቀየረው ምለው ለጀዋር ያለኝ ጥያቄ ነው። Thank you. Okay, with all respect, አሁን ከሁለት ደቂቃ በተአምር አንድ ሰከንድ አላሳልፍም። እሺ ቴንክ ዩ። ቢቻላችሁ ቶሎ ቶሎ ጨርሱት። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ይህን እድል ስለሰጠኸኝ። ጥያቄ ሁለት ጥያቄ ነው ያለኝ። አንደኛው ጀዋር እንደተናገርከው ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም አካባቢ ላይ ሰላም እንደሌለ ተናግረሃል። እናም ደግሞ ያለው መንግስት በሴኩሪቲ ደረጃ ህዝቡን መጠበቅ እንደማይችል አስረግጠ ነግረናል። እኛም የምናውቀው ነው። እኔም በተወለድኩበት ባደግኩበት አካባቢ ያለውን ነገር አውቃለሁ በደንብ። ግን ምን እንድነው ልጠይቅ የፈለግኩት በፊት ወያኔ ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ በሴኩሪቲ በጣም ስትሮንግ ነበር። በጣም ስትሮንግ በነበረበትም ታይም ታግለን ያን ለውጥ እንዲመጣ አድርገናል። አሁን ያለው መንግስት ግን ምንም አይነት አቋም እንደሌለው አዲስ አበባ ላይ ብቻ እንደፈለገ እያሳየ ሾው እያደረገ የሚኖር መንግስት እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ ያለውን አሁን ላይ ያለውን መንግስት ለመጣል ለምንድን ነው ትግል መጀመር ያልፈለግከው? ለምንድን ነው ጀስት በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንድንታገል የፈለግከው የሚለውን ጥያቄ ነው መጠየቅ የፈለግኩት። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች አሁን ያላቸው ነገር ሁሉም በሚባል ደረጃ ችግር ውስጥ ናቸው። አማራም ሆነ ኦሮሞም ትግራይም አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ችግር ውስጥ ነው ያለው። ሁሉም ትግል ውስጥ ገብቷል። ሁሉም በየጫካ ገብቶ እየታገለ ነው። ለምንድን ነው ያንን ትግል ውስጥ ያሉትን ህዝብ አዋቅረ ወደ አንድነት መጥተው በሰላማዊ ትግልም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጦርነትም ሊሆን ይችላል። ጦርነት አላምንም እኔ በበኩሌ አላምንም። በሰላማዊ ታግለን ይህን መንግስት ማውረድ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ለምንድን ነው ይህንን ህዝብ ወደ አንድነት አምጥተ ትልቅ አጀንዳ ይዘ መጥተ ለምንድን ነው አንድ አድርገን ወደ ትግሉ ማታስገባን? ይሄ ነው ለአንተ ያለኝ ጥያቄ። ቴንክ ዩ። Hello, I just want to keep it short. I was wondering, like, how do you think peace can be achieved? Is that like overthrowing the government or whatever way that you think is necessary, since peace is the answer in all of this? Gaafii tokko qabaa galatoomaa carraa naa kennuu keessaniif gaafiin kiyya yeroo jijjiiramni dhufetti namoonni baay'een waggaa piroosesii qabsoo waggaa 2014 haga 2018 keessa turetti keessattuu naannoo Oromiyaatti yeroo mormiin turetti namoota hedduutu
dabarsiin. guddaan dhingisiifadhu keessaa obbo Jawaar yeroo hundaa wanna uummanni kun barbaadu osoo hin taane kan dubbatan dhugaa jirtu lafa kaa'ani. Dhugaan jiru immoo ni beekamaa jechuudha. Nutti toluu baatee dhugaa jiru nutti hima. Akkuma beekamu inni lammataa yeroo sooshaal miidiyaa irratti yeroo fayyadamtan akkuma beekamu kaleessa dura xaa'oon biyyatti rabsamaa jira jedhanii bifa sooshaal miidiyaatiin ani yeroo baay'een hordofaa baay'ee saffisuma dhiifama gaafachiifan jechuun mootummaan kun akka sobaa ta'e ifatti nutti agarsiisaa jiru kallattiidhaan. Inni biraa yeroo tokko konkolaataan biyyi tun ittiin deemaa jirtu qarqara irra geessee jirti. Lukni lama seenee lukni lama duubatti deebi'ee jira jedhee sirriitti ibsee ture. Konkolaataan sun har'a duubatti deebite moo qilee sanitti seentee jirti kan jedhu gaafadhaa galatooma. Thank you. The last question. Hi, I want to say thank you for coming. Very appreciative of the book you've written. Unfortunately, it's not in English yet, so I'm not able to read it. But once it comes out, I'll be sure to definitely get a copy. At one point in time, I was the Oromo Youth Association Washington, D.C. president, and I constantly came into our diaspora constantly conforming to different cultures and different communities. While you won't be able to get rid of conforming in general, how do you suggest we have our own identity here in the US? Thank you. Okay, thank you. Thank you, Galatoma. Gafi Dr. Baharu Rain Kasa. I think one of the questions is there any position you took that you regret? Or position or decision? Are there decisions that I made that did I make mistakes? Yes, I made a lot of mistakes. But do I regret them? No. Because I did it one with pure heart, and I did it after carefully evaluating. If you look at the conclusion part of the book where I reflect overall, what I wanted to do in the book is put things the way I thought at that point, whether I was in high school, in university, or during the struggle. Then in the conclusion, I try to look back on it. What did I do? Before writing the book, I was kept in Comunicado for about, I think, 2-3 months. During that time, I had an ample opportunity, because the day is long and boring, to look back and watch my life, my decisions, my actions, my speeches in my head. And during this journey, I've made a lot of mistakes. I paid heavy price. I've clashed with a number of people, a number of groups. My conclusion was, yes, there were mistakes. Yes, there was things I said. Probably I could have said it better if I was young, as Yared was saying, if I was a bit older. But given the resources available to me, given the opportunities that were there, I was always weighing my options. Right?
I believe if there is 10% chance of succeeding in something, I like to explore it. Also waan jedhanii jiru Oromoo biratti. Osoo ni beektanii. Osoo barsiisuu dhaqalaniiti osoo billaa guddaan qallimu maal jedhan. An osoo hin jibba. Yeroo tokko tokko wanni tokko chaansiin successful ta'uu isaa parsantii xiqqaa ta'e illee osoo jiraate gara fuulduraa deemee osoon gara san deeme jechuu waan hin barbaanneef I want to explore those options. So there are positions probably if the resources that are available to me today, when I say knowledge, networks, influence I have today, I could have probably chosen a different path. But given that time, I really don't see anything that I regret. I don't even see anything that I could have done really, really different when it comes to a strategic level. The second question was how much of your positions are informed by president? President? No, I understood it. I understood it. Let me explain my decision process, my thought process. Say I wanted to do certain thing. I go back to my training. I try to assess the field, the political situation, the community situation, the different situations of my side and my opponent's side. I try to make that as fact-based as possible. But, we call politics political science. It's not really science. I don't know what you studied, but it's not really the hard science you can do in library. Social sciences, we add science to it to compete with the doctors and the engineers. But at the end of the day, it's an assumption. You use as much fact as possible, even that fact would be disputed. After I assess them, then I weigh my options. I also weigh my opponent's options. Then I make a decision. That's why I say I don't regret, because I almost always spend significant time thinking, and writing, then reading again, then I move. Would my assessment be wrong? Yeah. Could it be lead to undesired outcome? Yeah. But for me, the most important is I don't want to miss the step, the process. Based on that, in politics, I study the Oromo history, the Ethiopian history. I study global politics. I base my decision based on that. In the book, you can see, for example, gaafa hiriira barattoota godhaa turre dargaggoota wajjin. I don't know if you guys understand. Remember, child was, I think, a baby. Who was there? Abdi was there, Bona probably. We had this rally in Minnesota. We had a rally here in DC during IOIA. We became popular. So we organized this 10,000 man march in Minnesota. A lot of people came. And I had a cold. My voice was not there. A lot of people came, and when I came on the stage, by then I've become popular. I was on Paltalk, I was writing, and also a lot of people were cheering. And I saw hope in people's eye, and I got terrified because I was not prepared. I quit activism. I left the youth organization. I went to Oxford. I spent 6 months studying medieval Ethiopian history. That's when I read Kabranagast, Patanagast, all that. Because today's political thought, conversation, narrative in Ethiopia are highly influenced by what happened in the second half of the millennium, the second millennium. So I try to explore as much as possible. Yes, it's influenced by global politics. Even now, for example, the threats and opportunities we have today are different from that back in the day. Let alone during your time, even during my time, if you take the global and regional stuff. Regionally, back in the day, during OLF days, or during TPLF or APLF days, you can run to Somalia and Sudan and wage armed struggle. Right? Today, Sudan is no more, Somalia is no more.
Even the Arab countries are no more. Back in the day, it was the Cold War. Right? You have the two superpowers competing. One side supports you, the other one fights you. Today, we have one superpower in decline, another superpower coming, but it has not reached yet. So that affects us. But this has also created an opportunity for middle powers. Who would have thought the Emirates, Turkey, Qatar would become such a decisive, if you ask me, 6 years ago, 8 years ago, that Emirates would be a decisive factor in Ethiopian domestic politics, I would have called you crazy because they didn't exist. So I try to base my decisions on past and present as much as possible. Jaarsi ebbaan kallachaa ka dubbate ebbaan kallachaan dulloomu numa dulloomsa gaafii fi walolooni waan gaarii kaafte ebbaa kallachaa you know qabsoon tun zama mangistuu nuwaayisaa irraa kaatee kanaafin tirees godha akkaataan itti gaafiin ka'u adda haa ta'u malee dargaggoonni biyya sanii bara sanirraa kaasanii walqixxummaan dimokiraasiin akka dhufuuf aarsaan kafalame guddaadha. Keessattuu dhaloota kiyyaa fi ijoolleen booda wanni himuu barbaadu dhakaarratti hin magarree nu barra dhiiga namarra magarree qabsoon nuti halkan tokko kaafneef hin jiru. Sochii mangistuu girmaameen sun asii baratanii girmaameen asii baratee paartikularii ideoloog ture inni asii deebi'ee kaase. Santu boodar sochii barattoota kaase. Sochii barattootaatu abaa of TPLF kana dhalche. Kanaatu federaalizimii fide. Federalizimiitu qubee dhaloota dhalche. Dhaloota qubee dhalche. Dhaloota qubeetitu jijjiiran fide. So all this time I think barbaachisaadha. Dubbiin biraa waan jaarsi kun jee rabbi jedhaa dhagayaa. Oromoon olaantummaas gadaantummaas hin barbaadu. This should be our slogan. Nuti waan aadaan keenya afaan keenya cunqurfameef waan biyyi keenya qeen teenya saamamteef qabsoo seenne walqixxummaadhaaf we fought for fairness, for equality, for equity, for justice. Bara tokko murni Amaara keessaa bahe afaan Amaaraa dubbata nu cunqursaa ture irra qabsoo itti aansee murni Tigraay keessaa bahe maka dargaggoota Tigree dhiiga dargaggoota Tigreetiin dhufee aangoo qabatee nu cunqursaa ture irra qabsoo har'a immoo ka dhiiga keenyaan ol bahe nullee cunqurseet ormallee cunqurse. That's why we must say not in my name. Oromotti amantaa dhagaa. If you really value the sacrifice our people paid over the last 50, 60 years, if you believe that sacrifice was for a just cause, if you believe it's for equality, freedom, and justice, do not tolerate, do not allow anybody to oppress, to kill others in your name. No. አንድ ወንድሜ ቅድም የሆነ ጥያቄ አንስቷል እዚህ ጋር የሆነ ነገር ሲናገር ነበር። በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ወንበዴ እየተባለ ስንገደል ነበር። በደርግ ጊዜ ሰርጎ እየተባለ እንገደል፣ በወያኔ ጊዜ አሸባሪ፣ ዛሬ ደግሞ ሸኔ እያልን እንገደላለን። እኛ ብቻ ግን አይደለንም። ትግራይን ጁንታ ብለው ነው የጨረሱት። ዛሬ አማራን ፋኖ ብለው እየጨረሱት ነው። We must say injustice even to our worst adversary should not be tolerated. እነዚህ ስሞች dehumanization ነው. You know the 4 Ds I always talk about. You dehumanize people. namummaa irraa mulqita dura. Namummaa irraa milqitee gaafa faannoo ta'e seexana ta'a, gaafa shanee ta'e seexana ta'a, gaafa juuntaa ta'e seexana ta'a. እስቲ ስንቶቻችሁ ናችሁ ጌታቸው ረዳ ጁንታ በሚል ጌታቸው ረዳ ሰው መሆኑ ቀርቶ ሰይጣን እኮ የመሰለው ማን ሰው ነበረ? a cool guy we know እንዴ it is ዛሬም ቢሆን it is very important በስልጣን ላይ ያሉ ኃይሎች እኔም ልሁን ማንም ይሁን ስልጣን ላይ ያለ ሰው አንድም ቡድን ፈርጆ ወደ ማጥቃት ሲሄድ ለምን አሁን የጀመርኩት አንዱ የጀመርኩበት ዘመቻ አዝማሚያውን ነው። from 20 አብይ በእኛ ደም ስልጣን ላይ መጣ። 2018 2019 he was hardcore ኦሮሞ ናሽናሊስት
ሲያየው ንጉስ ሊሆን የሚፈቅድለት የፖለቲካ አስተሳሰብም የለም። ተግዳዳሪ ደግሞ በዛበት ኦሮሞ ካምፕ ውስጥ እንደ ድርጅት ኦነግ አለ፣ ኦፌኮ አለ፣ እንደ ግለሰብ ነው ያለው፣ ለማ አለ። ሂስዊችድ ኢትዮጵያ እየዘፈነ የአማራ ወንድሞቻችንን አሰልፎ እኛን መታ፣ ቀጥሎ ትግራይን መታ። አሁን ደግሞ ሃርድኮር ኦሮሞ ናሽናሊስት ራሱን አስመስሎ አማራን መምታት ይፈልጋል። ኖ እኛና አማራ ልዩነት አለን። የስ እኛና የትግራይ ልሂቃን ታግለናል፣ ተዋግተናል። የስ but we fought to create a more just, more equal society እንጂ በእኛ ስም አንድ ማህበረሰብ እንዲጨቆን አይደለም። ይሄ ስል በማንኛውም ስም የሚንቀሳቀሰው ኃይል የሚያስከፋ የሚያናድድ ወይም አደገኛ የሆነ አካሄድ የለውም ማለት አይደለም። but it is a state that has become a breeding ground of extremism እና ወኔ አመጃር ሲጄ ሽማግሌ ምንድን ነው ያለው? እኛ የበላይነትም የበታችነትም አንፈልግም እንደ ኦሮሞ ነው ያለው። እንደ ኦሮሞ የበላይነትም የበታችነትም መጨቆንም መጨቆንም ጨጠንክሮም ላልቶም አንፈልገውም። እኩልነትና ፍትሃዊነትን ነው የምንፈልገው። that's why Oromos should be the loudest voice against Abiy. Loudest voice. Kadurre tesani ruban sida bra. Amma kaisumni adurre nesu bosona qabu. Amma barrakoni esumni bakkalachu jira. Bosonas jira, beta mangistis jira. This is serious. Hare alal wani kun Oromoodhaaf. Nu dur bosonuma turre. Bosonumai jarri salagan nu dhiiba nutis asii dhakaatti darbina. Amma drooni ilma mardaasaa dhukaasa. Kilaashii marroo dirribaa dhukaasa. Tragediidha jechuudha kun. That's why kana hoo ka walitti dhukaasisu eenyu? Abiy. Tanzaaniyaatti waan inni godhe araara waboo fi araara TPLF fi mootummaas adda durummaan jeneraalotaatu godhe. Adda durummaan. Dhiibbaa jaraatiin, hojii jaraatiin, jeneraalolee gamalachuu. Ka ijoollee waboo wajjin godhames adda durummaan jeneraalotaatu godhe. Duubarra ka diige immoo Abiy. Inni fi lolu takkaas lolee hin beeku. Ilmoo namaa ibiddan naqee ficcisiisaa jechuudha. Dhugaa yoo dubbannee Itoophiyaa ውስጥ ዛሬ ሰላም ከመከላከያ ከወታደሮች የበለጠ ይፈልግ የለም። አሁን እኮ ሲብስባቸው ወጥተው መናገር ጀመሩ። ትግራይ ውስጥ ሰላም የመጣው የውጭ ጫና እንዳለ ሆኖ በከፍተኛ ደረጃ ጀነራሎቹ ናቸው ያመጡት። የትግራይ ጀነራሎችና የኢትዮጵያ መከላከያ ጀነራሎች ናቸው። እነሱ ኖ ማለታቸው ነው ነገሮችን ያመጣው። ማን ነው መጀመሪያ ሲሸልስ ሄደው? because closely ስለማውቀው ዛሬ ጦርነትን የማያቅ ብቻ ነው ጦርነትን የማይፈጀው ብቻ ነው ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ ፈልገው። ስለዚህ በከለማ ታቴቲ ነው ዲብደየቹ ኤኝ ወሊን ጅርታ ከየተ ቲንካፋ ወዳ ወልቀበቴ ማሊን ሁንደ ወጂን እንጅራ አከይኒ ካፋውቲስ tokkummaa Oromoo sirna federaalaa fi tokkummaa Itoophiyaa takka taate ka sirna federaalaatiin bultu barbaada dimokiraataa akka taate. I practice that principle. Garuu I don't see myself just as an opposition. As an intellectual, as an influential person, I reach across the board. Saboota biratti qofa osoo hin ta'in, I also reach to people within the government. Only ላሊና ዛሬ መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ በአንድነት በጠላትነት አትዩዋቸው። ከናንተ የበለጠ የሚቆጩ ከናንተ የበለጠ የሚያንገበግባቸው በየቀኑ የሚሆነውን የሀገር ውድቀት፣ ድቀት፣ የህዝብ እልቀት እንቅልፍ የነሳቸው ለማበድ የተቃረቡ ጀነራሎች አሉ፣ ሚኒስትሮች አሉ፣ ዳይሬክተሮች አሉ። እኔ ለዛ ነው ስርዓቱን በሙሉ በጭፍን
ወደ ማጥላላት ከመሄድ ይልቅ ነጥሎ የጥፋት ምንጭ የሆኑትን ከጥፋት መመለስ የማይችሉት ላይ ማነጣጠሩ አስፈላጊ ነው ብዬ የማስበው። namichi si jeesa gaafa maal jette ana qofaan hin beeku namu hundaan akkas jaa maal jettan kan waan qocaan jeen isaanii jeen qocaan waan jedhu beektanii bineensa walga'e jan dur bineensi walga'ee godhan qocaan suuta deemaami qocaan kun yeroo hundaan nutti horraasisaa maal haa goonu jennaan ni jeefna jedhanii walii galan illeetti nakkaataariidha kaatee dhayite itti himte itti himnaani qocaa sitti murteessan jeen eenyu fa'aa jira leenci jira qeerransi jira waraaboo jira hunda itti himte rabbi keessa jira jeen hin jiru jennaan egaa rabbi hin jiraatin keessa hin jiraatin dhiisi jeeni rabbiin dhakaa san kenneefi gaafa jarri ajjeesuu dhufu inni keessa dhokate jechuudha. Akkasumaan jeen kaan kitaaba irratti arguu dandeessan. One question from our Olaita brother is Abiy is bent on keeping his power by any means. You know, power is an illusion. Power is a result of obedience by the public. Right? Obedience by the public. Why do people, oblige to authoritarian rulers? Fear, hopelessness, disunity, lack of alternative, and so on and so forth. Abiy presides over the weakest regime in Ethiopian history. The weakest. Why does he survive, Why is he still in power? Because people are scared of the alternative. You see, people had so much hope in 2018. People didn't like the authoritarian TPLF EPRDF government. They wanted democracy. They wanted better. They wanted freedom. EPRDF, to be fair, the Ethiopian state was secure. People were secure. The state was the only violent entity. People by nature, they aspire for freedom, but they cherish security. They want to add freedom on top of security. ገንፎ አለ ሰው ገንፎ ሲኖር ቅቤ ይፈልጋል። ቆሪው ተሰብሮ ገንፎ አፈር ውስጥ የሚገባ ከሆነ ቅቤ ሲጨምርበት ገንፎውን የሚደፋው ከሆነ ግን አይፈልግም። ምክንያቱም አትሊስት ገንፎውን ይፈልጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ በማንኛውም ዓለም ሰው ሰላምን ይፈልጋል። በሰላም ላይ ግን ነፃነትን ይፈልጋል። ለነፃነት የሚደረገው ሂደት ሰላሙን ከልክ በላይ የሚያናጋው ደህንነቱን የሚያናጋው ከሆነ ሪትሪት ያደርጋል። ሶ ከ2018 በኋላ 2018 ላይ ከፍተኛ ተስፋ ነበረ ነፃነት ለመጎናጸፍ በሰላሙ ላይ ነፃነት ለመጎናጸፍ። አሁን ሰላሙን ሲያጣ የባሰ አታምጣ ሽማግሌው እንዳለው የባሰ አታምጣ የሚል ውስጥ ገባ ማለት ነው። ሲያይ ደግሞ አልተርኔቲቭም እያየ አይደለም። ሶ ጥያቄው ለህዝቡ መሆን ያለበት is keeping Abiy on the current path would it lead us to a better stability or would it make things worse? Ethiopia will go three ways from now on, possible, potentially. One is what Abiy and some of his circles say, which is we just have to keep killing, then people will give up. We will restore authoritarian system. We will, Abiy will be crowned president. That is building a new authoritarian system. The second option is what we aspire, going back to the democratic path. The third option is to do nothing and just watch Abiy, which we move from authoritarian system into anarchy. We will end up in total anarchy. Ethiopia is a failed state, but it hasn't totally collapsed. It hasn't disintegrated yet. If we let Abiy
play with Ethiopia as if it's a toy. እንደ ለህፃን ዕቃ እንደ መስጠት ነው። ሰባብሮ ነው የሚጨርሰው። He will continue banging it. So we have option. I myself, everybody tried to you know, ምንድን ነው ያለው የሾፌሩ ጉዳይ ልጅ ያነሳው ገደል ላይ ስለነበረች አፋፍ ላይ እስቲ ተወት እናርገውና እድል እንስጠው ሪቨርስ እንዲያደርግ the guy continue driving it. Will he reverse? No. Will he even hit the brake? He hit the brake. Pretoria ላይ he hit the brake briefly. ትንሽ ነገሮች ቀለል ሲሉለት he stepped on the gas. So the alternative is worse. We must force him, not only him, the system, first and foremost to stop war. አብይ ጦርነት እንዲያቆም መገደድ አለበት። ጦርነት አብይ ጦርነት አቆመ ካላቆመ ለአብይ ተብሎ ለአንድ ሰው ተብሎ የህዝባችን መከራ የህዝባችን መፍረስ መበታተን ማየት ስለሌለብን we have to look for alternative without him. Look, the discussion I want Ethiopians to have is removing Abiy is not that complicated. It's not complicated. The reason everybody is watching is what then? Kazas. That's why I want people to discuss about post-Abiy Ethiopia. What kind of political system? What kind of situation we want to create? We are getting there now. You know, what is sobering for Ethiopians? 2018 እስከ 2022 ኢትዮጵያ ኮሌክቲቭሊ ነበር ያበን ነው ማለት ይቻላል። We are in some sort of collective psychosis. ሰዎች እኮ do you guys go back and watch some of those videos? It is terrifying what our people አውሬ ነው የሆነው. We became so pro war. Then war came home. The wars in the past were fought either in Eritrean desert, Ogaden desert, Bale, Hararge, Sudan border, and Begi. Today wars are fought everywhere in most densely populated areas. Days has reached everybody's home. Kidnapping has reached everybody's home. This has humbled the Ethiopian people. It has humbled the Ethiopian elites. I think now the Ethiopian elite, political elites have sobered down. ጥራዝ ይዞ መሮጡ ሰው መደማመጥ ጀምሯል። ሰው እየሳክኗል ኢትዮጵያ ውስጥ ሜቢ አብይና አንድ ሁለት ሰው ይሆኑ ነው። ሰው ሰክኗል። ጫካ ያሉት ልጆች ያቸው ሰክነዋል። ትግራይ ውስጥ አሁን እየተደረገ ያለው ውጥረት የዛሬ 5 ዓመት ቢሆን ኦሬዲ ጦርነት መጫረስ ጀምረው ነበር። ጦርነት it has sobered us. We have learned the hard way the limits of violence, the danger and limits of violence. So I think opportunity has come. And this is what threatens Abiy, when people sober down and discuss. About the Oromo elites. Are there Oromo elites benefiting from the system? Absolutely. Oh, the core Opidio elites have replaced TPLF. Are they benefiting? As oligarchy being created? Yes. But also don't forget, Abiy created oligarchies in every region. He has created oligarchies everywhere. His representatives in every region who suck the blood of their own people. አሁን እኮ ስልጣን ላይ ያለው ቡድን የዘራፊዎች የቀማኛዎች ቡድን እኮ ነው። የሚገርም ነገር እኮ ነው። I don't know how to explain it. ህወሓቶች ይዘርፉ ነበር፣ ሌቦች ነበሩ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን አይን አውጣ አልነበሩም እንደነኝ። ይሄ ግን ኦሮሞዎቹ ብቻ አይደሉም ጓዶች። ጎቱ ጉራጌ ዞን ምንድነው የምታገኘው? ጎቱ ወላይታ what do you find? ጎቱ ሲዳማ
አሁን እኮ ትግራይ ውስጥ ያለ ለመመስረት እየሞከረ እኮ ነው። ዳስ ዋት ረብሻ የፈጠረው ሶ his entire philosophy ሁሌ እኮ ምን ይለን ነበረ? የሰው ልጅ ማንኛውም ሰው ከገንዘብና ከስልጣን አያልፍም። the difference is the price ቤዚክ የሆነ ኤርፖርት መገዛው መጽሐፍ ላይ የሚጻፉ ነገሮች አሉ አይደል? he had that view so he has created in every community so but ብራግ ለማድረግ ሳይሆን መጀመሪያ የአብይን አካሄድ እምቢ ያለው ኦሮሞ ነው ከማንም በፊት። ዛሬም ቢሆን የሚያጨበጭብለት ኦሮሞ የለም። ተወሰኑ አካባቢ ያሉ ናቸው እንጂ we fought ቅድም አንተ እንዳልከው አሉላ እንዳለው during the Tigray war the Oromos was the loudest voice. I want Oromos to be the loudest voice even now for what's happening in Amhara region. That is morally responsible. So are there groups who benefit? Yes. ኦሮሞ እኮ ጓዶች ይዘኑልን በሁለት እኮ የተጎዳ ነው። አንዱ ጦርነት እኛ ጋር ከተጀመረ 6 ዓመቱ ነው። war started right away. This guy killed more Oromos than any of the previous regimes combined. ኦሮሚያ ውስጥ ያለው የጭቆና ብዛት አይነት ጥልቀትና አስጠሊነት ያሳፍራል ለመናገር። የግድያው አይነት እኮ ኦሮሚያ ውስጥ ጓዶች የግድያው አይነት የአቢዩዙ አይነት ሶ በአንድ ወገን እንዲህ አቢዩዝ ይደረጋል ህዝባችን፣ በሌላ ግን በእኛ ስም በየተለያዩ ክልል ይጨቁናል። እናንተ ደግሞ ይሄ የኦሮሞ መንግስት እያላችሁ ትረግሙናላችሁ። we get screwed from both sides, you know. So that's why ኦሮሞም ለሌላው ማህበረሰብ ሲምፓቲ ይኖር፣ እናንተም ለኛ ሲምፓቲ ይኖራችሁ because we are suffering both. ፈጠን አድርገው ከሌሎች ጋር ተጣምረህ ለምን አሰራም? ሰራለሁ፣ እየሰራውም ነው። my job, my skills is to analyze, to agitate, to encourage, to create space. ሰው እኮ አድቫንቴጅ ጥንካሬውን ማየት አለበት። I create space. ያን ስፔስ ተጠቀሙበት፣ ተጠቀሙብኝ ነው። when I went to Ethiopia ያ ነው አንዱ ስለ ነበረው ያለኝን ልምድ ያለኝን ትምህርት ማንንም ለማካፈል ሬዲ ነኝ። ከማንም ጋር ለመተባበር ሬዲ ነኝ። because እዛ ሀገር ውስጥ ሁሉም ካልተባበረ በስተቀር አብይ ከህወሓት ጋር መፋጠጥ ሲጀምር ብዙ ሰው ጦርነቱ ትግራይ ላይ የሚቀር ነው የመሰለው። it destroyed the whole country. therefore መተባበር ግዴታ ነው። I explained how peace can be achieved. The first thing is to reach a consensus on primacy and priority of peace. That is very important. Then we exert a unified pressure. አብይ በጸሎትም ሆነ በሌላ ነገር ተስተካክሎ ሰላም ካመጣ አመጣ፣ ካልሆነ ግን አብረውት ያሉት ሰዎች አብረው ገደል ከመግባትና ሀገርም ይዘው ገደል ከመግባት መፍትሄ ማምጣት፣ ያ ካልሆነ ግን ህዝባችንን አስተባብረን ህዝባችንና ሀገራችንን እናድናለን። ጋፊን ዱመረ ነጋፈተን ወይ ነሞተ ጋፈ ቀሮ አጀፈማ ነመ ፊጣ ቱረን you see we try to do what we thought was better. ወደ ጦርነት እንዳንገባ ነው የፈራነው። ያኔ የእርስ በርስ ጦርነቱ እንዳንገባ ስለፈራን ሰው ሲገሉ የነበሩ ሰው ሲዘርፉ የነበሩ ካድሬዎችን፣ ፖሊሶችን፣ ወታደሮችን ስቴፕ ባይ ስቴፕ we want a transition, in that transition transitional justice and peace and reconciliation. Without transition there can be no transitional justice, without transitional justice there can be no reconciliation. That's what Tigray is learning the hard way. ትራንዚሽን ካልመጣ በተለይ ደግሞ በሀገር ደረጃ ትራንዚሽን እስካልመጣ ድረስ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ሊመጣ አይችልም። ትራንዚሽናል ጀስቲስ እስካልመጣ ድረስ ደግሞ ሪኮንሲሊየሽን እርቅ ሊመጣ አይችልም። እርቅ እስካልመጣ ድረስ ሀገር ወደፊት ማምጣት ከባድ ነው። ሀናቡ ብለ ሰግያ ወዮ ጋብሰን ከበር ባኔ ወረ ሲርና ከየት ይሩ ከና
kan nama fixaa ture kana ni adabna jennee akka itti deemu taate cichaniiti nu dura dhaabatan. Kanaafuu tokko kan lammaffaa ce'umsi gaafa dhufe namoonni transitional justice bifa jedhamuun hayxii baate kamiidhee adabamee kamiidhame wal'aanamee san booda araarri akka biyyaatti bu'ee san booda deemnadha. Amma bar waan na achisu maal akka ta'e beektanii miidhaan Oromiyaa keessatti baroota dabre kana akka ta'e amma dhiyoo kana namoonni dhufanii turan gaafa biyya dhaqe. Jaarsonni maal laan jaan akkamatti araaramne qe'ee jiraannadha. Nama wal ficciisanii bar. Abbaan milishaa ilmi waboo. Yoo ijoolleen nama tokko achii ajjeefte waraana keessatti dhufanii maatii sana ajjeesan. Namni keenya dhiiga wal dibe akka malee. It's going to be very difficult. I don't want to lie to you. The future reconciliation madaa nuti walirra uumne kana fayyisuun waan lafaan ta'u. Hojii guddaa gaafata. Garuu immoo sanuu dhaquudhaaf immoo dura dhiigni hogga dhaabatee booda maal goota? Faashaa itti hiita. Dhiiga hoggaa fayyee godaannisa hafe godaannisa san amma gaakimoonni jirtanii sarjariidhaan fayyisuu dandeenya. Ati godaannisa akkami fayyifna kanaan jechaa jirtu? An maaliif jechaa jira? Mee dhiiga haa dhaabnu. Amma dhiiga haa dhaabnu. Dhiiga naqamu. Dhiigni haa rajjiguun haa dhaabbatu. Because that will be important for the life. Then we can take step by step towards curing, towards repairing the damage. The question, because the younger man asked me about how to promote our identity. I want to be very honest, and I always say this in a Afaan Oromoo. I want you to hear it. People can have multiple identities. You are an Oromo, now you are in America. Take the best of Oromo culture, not everything. Take the best of it. For example, we always go to meeting late. Don't take that part of us. Take the best of Oromo culture and values, and also take the best of American culture and values. Combine it so that you become a good Oromo American. So completely rejecting the culture of the society that we reside among is counterproductive. Also, in Ethiopia, eventually what we aspire, Oromos have their culture, Walaitas have their culture, we don't want it to remain segregated. We want cultural integration. Eventually, voluntary cultural integration that's promoted through commerce, through social ties, through social engineering, through democratization. Eventually, we can have sub-Walaita culture, but also a pan-Ethiopian culture that's a mosaic, multicultural Ethiopia. We can create something down the road. Not during our lifetime, probably down the road. So, I wish I can elaborate more, but we don't have the time. Oromo, hedduu galatooma. Wanni ani isin dhaamu ba'aan amma nuti keessa jirru, rakkoon nuti amma keessa jirru, ba'aa Oromiyaatis ba'aa Itoophiyaatis irraa qabna. Kana beekuun tokko. If qofaaf osoo hin ta'in maqaa keenya yakki dalagamaa waan jiruuf rakkoo uummata biraa furuuf illee dirqama qabna. Keessattuu obsa naa qabaadhaa. Atakaaroo falmii dur goonu san wal jidduutti isaa irrattu dibeet naa jiraatu constructive bifa ta'e. Garuu wal morkiin walitti iyyuun rogeeyyii irra saboota biraa wajjin godhamu hirrachuudha qaba. Wal jidduutti walii obsuu, wal danda'uu, community keessan cimsuu, charchi keessan cimsuu, masgiida keessan cimsuu, dalagachuu, wal gargaaruun cimuudha qaba. Challenging nu fuuldura jiru guddaa. We probably have 2018. We probably have 50% chance of creating a better future. This guy has reduced it probably to 10%, but I don't want to give up on 10%, because if we work hard, smart, if we wise up, we can increase that chance to 20, 30, 40. Just by stopping the war, we can increase our odds to 30, 40%. Just by stopping the war, because we stop the bleeding.
ሐኪሞች አላችሁ እዚህ ውስጥ the first thing you do is stop the bleeding. If we stop the bleeding, you will have a chance for exploring different medications. So let's focus on stopping the bleeding. Then we will have an opportunity to find a different specialist to airlift our country to, other hospitals. We will have more opportunities. ሌሎች ስለመጣችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሀገራችን ህዝባችን ችግር ውስጥ ነው ያለው። የመጀመሪያው ስራ አንደኛ አዲስ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ፣ ከማንም ጋር አዲስ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ፣ ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ፣ ሁሉም በየፊናው የፖለቲካ መሪዎች እኮ የጦርነት ማገዶ እኮ እኛ ነን፣ ህዝብ ነው ማገዶ እንዳንሆን። ሰዎች እሳት የሚለኩሱት ሰንበሌጡ ከደረቀ ነው። የህዝብ ከተከፋፈለ፣ ህዝብ ካልተነጋገረ፣ ኢንፎርሜሽን ፍሎ ከሌለ የደረቀ ሰንበሌጥ ነው የሚሆነው። የደረቀ ሰንበሌጥ ደግሞ ለአርሰኒስት ይመቻል። ስለዚህ አክቲቪስቶቻችን፣ ምሁራኖቻችን ሰንበሌጡን የማራስ ስራ፣ ሰንበሌጡን እንዳይደርቅ የመከላከል፣ ከደረቀ ደግሞ ውሃ ጠጥቶ የማራስ what do I mean by that? በብሔሮች መካከል፣ በጎሳዎች መካከል፣ በሃይማኖቶች መካከል፣ በክልሎች መካከል የኢንፎርሜሽን ፍሎ እንዲኖር፣ ሚስ ኢንፎርሜሽን ተጠቅመው የባሰ ሰንበሌጡን እንዳያደርቁና ህዝባችንን እንደማገዶ እንዳይጠቀሙት ማድረግ አስፈላጊ ነው። እኔ በበኩሌ አይ ቲንክ ከብዙ ሰው ከፍ ያለ ቧንቧ ነው ያለኝ። ፌስቡክ ላይ አይ ቲንክ አይ ሃቭ 2.5 ሚሊዮን ሚዲያዎች ተሰሚነቴን ተጠቅሜ በተቻለኝ መጠን የኢትዮጵያ ህዝብ የደረቀ ጫካ እንዳይሆን፣ አብይ በየቦታው የሚያቃጥለው እድል እንዳይኖረው ማርከፈከፉን ቀጥልበታለሁ። እርዱኝ፣ እንረዳዳ። በጣም ወዳችኋለሁ። ደህና ደሩኝ። ነጋም